O objetivo do jogo era vencer. Vencemos contra um rival com muita vontade de não perder o jogo, com jogadores na frente muito rápidos, mas o Nasser controlou sempre bem a equipa de Goa, como também controlou o resultado de termos feito primeiro 2 golos, e com muitos jogadores que era importante hoje mostrarem também a oportunidade que lhes dei, e eles aproveitaram a oportunidade. بيقول كان هدفنا الأول في المباراة اللي هو الفوز. The objective of match is done, which is winning. فزنا ضد فريق ما بغى يخسر المباراة. We win against a team who refused to lose. يملك بعض اللاعبين سريعين. Has some fast players. النصر تحكم في المباراة، سجل هدفين. But we controlled the match and we scored 2 goals. ورجعنا بالهدف المنشود. And we are going back with our target. وشاركنا كثير لاعبين اللي كانوا محتاجين يظهروا أنفسهم يعني. And we had a lot of players who need to prove themselves, and they get opportunity for that. وهذه كانت من أهداف المباراة. This was also one of the targets of our match.